champe sakpayo lal esak walu pare tresak. Yes rangan nan wicket sang oxen kop nan win ponpe. Kaselenia mengo. Rokat yo paros pacanan program nan kelak programeo naging kabasaway iran tada kasambalakan nan oxen kop na. Hormone panbachewan pakita program which kay wani po narokso kon ponpeyu hachingal wow pan kubroni sanangan kan wow nagilikan nanalak nankanyeko hachingal wow choro rang kop nan win ponpe Korean kop na speaker and ponpe legislature son kopong labalab kay tikoros nan palianchiag momotso o government wow nagichon way unsa Maban bachewan pagita program which Yay, Fraulein Frederick o Waiselin Irons Rakoch o Koros Pacho nan program anang kalaban week watch. Ira kayo niyatan sa chambe sakpayo pare triyesak Committee and Siliman mayangaki Honorable Senator Marvin Yamangichi Chairman Yamangichi kawit kikab na Oliver may legislature chepe tararay chingal meeting kasanti kasilibak o kaim sakla regular session or paran moni maban rarekaran silisak o karaban meeting watch yeran kag kachi pachetan paran moni pare gatriyesake kab na Oliver tawla o wiya chingal kapeng ang chairman Yamangichi o committee Pagkayang ni Iran kabasa yung kasampalakan, maban wiyawinan session watch. O ipil tawla kabasa yung rakapkan sang executive branch, abil kawit ki Committee to One Sector Grand Kan, makamanamantag sang Obusan Insular Affairs to OIA. Pan inon minimin salatakan evasa mawin Amerika ang palyang school, Rosan Mau o Project Lab akan and Wayne Ponpe. Kau nagtawla o yung committee membership sang legislature kan sa Walman Ponpe State Budget and Pal Riyagat Riyasakeo o onon sa Pal and Obuslab and Government and Wayne Ponpe o M1 Government kan o sayo may red walyaban Ponpe kan ng Joint Compact renegotiations the Quinyo Magpugaki, Chok Sabal, Sabul Machel, Ilon, Minimin Saladak, Bachewan, Wiayar, Miarail, Euki, the Euki Yang Kopna, o Achingal Kapnet kan, Irokan, Bid Sabul Machel, Ilon, Minimin Saladak, on Wayne America. Niyasin, Sabchal Basak, Wanori, Resak, Kabinaw na French, Wanga Port and Office, Fisheries and Aquaculture, Mr. Donald David, Mawia Chairman, Wabibachang, Acting Administrator, Mrs. Erlene China, OFA Staff, Mrs. Memorial Road. Mr. David, Chairman David, Pachawan Tolaw kapesa yung Kapnaulifer, ang Kwaitakan, Mepit, Pagkatagpasang, and Fist Aggregating Devices, FAD, Lagan Ponpe, o ANT. Chairman David, Piltola, Polese sawasakan sang NGO kan, soset kan, upali and sawasakan sang Lapin Sedech, Merasong Ponpe Fishing Club, Tuna Commission, ang nisawas and pagkatapasang and tupsong tataw pukaj, me eleta soset kan aray ka kan kulati, £1 sinipuki pachwata lalkit nanranakan. Chairman David Piltola Baguchuk sang Kabinaulifer o Maymay and Painta o Kachochuela Tupsawan Tatok Pukach Puelkak Pagatarpasang Maslagin Ponpe e Piltola o Pachuan Mekapese o Chuchong Tatok Wach Me Inenentlab sang Iray Soset Kan Kabinaulifer Inenenchungalan Piperen o Kapeng Kay Pwaitan Tato, ang mapit tupsong Tato Pukach, o Tolo Kawait ki Chairman David, me o chungal chon Tato kan, Pananchiyang and Katarang Anan and Obiswatch, ang Pwen Kak Apolta. Irokasilo, Niasil Subchampion Sopono Barrier Tracer, Director in Department of Health and Social Services,
Mabaluya Chairman ng COVID-19 Task Force, Mr. Winsner David, Kamalar o Kalangatar men Kuwait, Kabasa, the guidelines o advisory sa puno ang webon ng Ponpe. Men Kuwait Bukaj, Pedada Kuwait ang Kachkalabas Pananaramas, Kuwait ang Kantip, Kuwait ang Tuwanang Panyang, Pachang Kautak, Kuwait ang Ansaw Memela, Kuwait Tuwanang Pali Palwaranaramas, Melakan, Kuwait ang Wasan Business Kan, Kuwait ang Tuwan Sailak, Kuwait ang Tuwan Yangi Taxi, Tabachang Aramas ng Taxi Kan, Kuwait ang Tuwan Takeout, Kuwait ang Sus, Kuwait ang Wasakan, Tawasan Sakan, the restaurant, o Kuwait ang Tatak, men para wasa ilang the face mask. Mechkan Yemiban Kuwait, o Kabasa Mawiyawita, Maankak yang Kauti to basangan COVID-19 da COVID saktuaw. Men Kuwait Bukaj kagantiarak talal ta pon Facebook page, Ponpe State ang galak o Ponpe State website www.ponpestate.gov.fm. Iraka payo. Niya pangan September sa Surya Gatriya Kapna Oliver o Karyawan Kapna Bremen, Pachanga Wilamalan Mepit Prime Project. Prime Ye Project yo Mepachoto, Kwen Kakan Sawase, Kamaulan, Apwen Uanan Karwarukan, and Samachay Lalakan. Chechen the Talk, the Monian Project Watch, Pat Pacho, Newen Chalapatep, the 40 million, Everson, Usawas Watch, Pachosang, World Bank, with Tapan, Pineo, Meatanaki, Arco, Environment Consultants, Mepachosang, New Zealand. We are the consultation on Project Watch. We are Everson Point, Mayanga Kuwain Ponpe, Melon Everson, Department of TCNI, or Option Ponpe State, Transportation Infrastructure TCNI. Nanan Kabina Chimal Sagarata, Kabina Pachawan Paki, Apwalpen Alakan, or Project Labakan, and Ponpe, and Kap Chiang Pi Tatok Lap Watch, Pueki Sangni Ponpe, Area Pasan Kaun, the Captain, and Kantaka and Micronesia, the Everson. Kapinabil Tola o Sayar Irakasampuan Riau, Meptatakasampuan Pen, Apwalpen Alabakan, Epachawanta Calfred, Tekisin Pris, Kis Mepacho, Pan Mechi, Mataranim, Mesoche Apalmao, Nan Paran Moe, Ola, Eleta Labalan Kapal, O Pantalan Mokmokit, and Oranlan Sabakan, Nanwain, Mataranim, the Ponpe. Habil Tola o Sayar Pris Poch, Mepilanan Pachek, Uanan and Pilwiawita. Habil Tola o Sayar Pris Poch, Mepil Anana Pachek, Uanane and Pil Ononta, Lemanche Pris Cup, Meapchen, Wiawita. Ukasarawi Yay Kamar. Director R&D, Mr. Yamata, Pachawan Yaya Pachek Kanene, Umau Koraspen Kakan Aleti, Anan, Ukairak Tlan, Tatok Lap Kasambalakan, Uan or Project Chakan, and Wayne Ponpe. Mr. Eugene Joseph, Mapiluya Executive Director, and CSP, Mepachawan Pulianto, Arco Environment, Uwia Ekapese, ang Project Watch ni Olepen Tatok, and Reben Kupur, Tiyak Kawait Sang ni Irailakan, Mepachosang Opsin Kabina, Department of Resources and Development, Parian Social Services, EPA, Everson Finance, Olepen, Irai Medicay Labakan. Nintuan Kasalata and Mr. Joseph or Mr. Wilmer Kilimete, Mepachawan Wulianto, Everson TCNI, Perisinawak, Mepilibilta, and Abuelta, the Wulianita, and Somatang, Pan Project Watch. Project Kasampan Ukan and Everson, Pilibilta, Stanley Kuwait and Arco Environmental, Everson TCNI. Pilipiltan sang Nanway Payo and Everson
sang Nikaway Narco, Environmental or Everson Department of Transportation, Communication, and Infrastructure. Ira Kalimao, ni September Saksilu Pari Aguturisak, Director in Department of Public Safety, Mr. Patrick Carl, Sagaraki Kapna Oliver, Ms. Sosa Triaman, Ms. Socha Purata and Salmera Kasanti and Purata, Tirakta Pon Tagaan, Manta Sangrano, o Ira may inanan kailan. Sausat Pugat Socha Sarangalan Anset, Aguira Pain, Kasaneti, and Saplao, Kamalti, Pon Tagaan, Pakiakaran, o Ira and Kakruksang ang Mamian Sao. Menlaw Chaman o Ira men Kolalay Kalayok, and so Koros Rabaki Dayamami. Kaya nagkamuwa da cellphone and so Koros, Kompan Pachola, the Kochla, Light, Watamia Ananaban Telephone o Paksawas. Abil Konong Medal Komian Kan Patakiam Panenay o Kompagabangkan, Yat, Kompan Proto, Tasabaldo, Okoy Chachan, Tarmo Nanset, Mamia, Yay Tanki, Men Kampe, Sin Forward the Kokon and Munikan, the first aid kit, Men Pupok, the Whistle, o Bill and Nimpil Chocho, o Gas and Bill Loud. Komkakan Kalwasan Chachak Iran Masalang, Waleti Iran Masalang, Mona Upan, Pachola the Kochlan said, Nitnam Pendelabon Silurial Saro, Limau Isu Walu, the Silurial Saro, Limau Isu Walu Duau, Nit Masan Pompi. Irakawano, to one wrong and novel coronavirus COVID-19 San Department of Health and Social Services, report kapay sa Limau. Wrong kanan sa mga coronavirus na sampa agatiraktar mawan chocho na ramas mialatir sa umawaj pachpachan ya ramas silitep silikit silipukisyakan walamen case cup na sampa aramas rar log nen walikit walukiriak limen o may pachawan kabisalat kala sa umawaj pachpachan niwan aramas tuwalap pa ng silikit Riyak Kislimen. Nan way na way, nintuwan ay katiyarakta ong aramas nenkit of Kilimen, case cup aramas pa Kilimen, o memakla sa umawaj aramas of Kismen. Nan way kuwam, niya pachuwalalatiyan nan men kapesekan katiyarakta riyakit pa Kilimen, case cup aramas of Kuwaliyakan Riyamen, o memakla sa umawaj aramas riyakan. Unan wing sinamay tesepan katiyaraktan aramas mesoma patpachon aramas wala priyamen case cup riyaw o memakla sa coronavirus patpachon ni aramas riyamen. Nan wing kuam sang palian kuam nos Joint Information Center pachonalatiyan wrong me aramas kasiliyakan pamen me mekala COVID-19 saktuaw nan wen kuam uyawayan ni September saktuaw regatriyasak ni manwanian kuam Memorial Hospital. So manage all men me makiyar sambat me saktuaw me pilchungalan kilomong choror me pil tarana niya sa COVID-19 saktuaw pachem. Rob tes kan katirakta me soche melen pasin se teme sailok soche chungalan ke COVID-19 saktuaw. Ira kaisu nan wain palaw ni September sagusu kampan rosan mau robochkier me pasin sa man me sailok sang wain palaw bachuan katirakta me chungalan ke so mau te test positive niyan sa me bachuan lala wasa sailok layo. Aramas manage pachpacho nan wain palaw sangyan netizen pare saktuaw o soche bachuan bachang takayang aramas man mayang soma COVID-19 saktuaw o soche sailok sang wain palaw. Chorus me bachang te chuang aramas manage alayar te so chorus negative te soche chumalan ke soma wach o kampan rasan maun wain palaw. Pagiyar pasan sa manage and playo alates mates ma abachuan alayer so sabo. Second check case and COVID-19 saktuaw nan wain palaw lalado and sawaj.
Kain saklan ramanyay rakawalong nanway sang halalulus civil pit. Iray chon na to kan palian rosan mga kan report kia magkais kap opki esak tayo tira kaya niyalam en September esak 1 uriya katri esak. Tuwamen patpacho pawon takayakan enaway uluwakan patpacho pawon uwaw. 11 case kan matiraktar away linataran watch patpacho raniray kan may patpacho panangin sampar pa esak. Ukaraniya present Isak, the case kit of the isisagriyawan case kan, direktar reniray sarikan, may panangin samparay sa bisu. Nan pungan sarikan koras mayala yang atar sumawaj, medyo sinimen makaptulang nan manwani lalato ranwaj. Medyo makayang sakala programa ng kelap, makinkaw na batasang opsin kap nan wain konpay. Sa pacuan kurang dulu kacau perakan online program akan dekat pacuan temur kalangan o kaselia.